Bog ekipa, ja sam Ivan. Petra. Ja sam Vanja. I evo nas u Šibeniku da dodijelimo prvu ikad Luka Max stipendiju. Dan je krenuo oblačno, padala je kiša, ali pogledajte sad oko nas svanulo je sunce jer dajemo jednu stipendiju. Kome ćemo dati? Lara Cinoti nas očekuje, ne znajući šta smo joj pripremili za danas. A pripremili smo joj trogodišnju stipendiju na studiju digitalnog marketinga na Visokom učilištu Algebra. Idemo gore. Idemo. Ajmo. Ja sam vidjela tu stipendiju Luka Max, ja sam to pročitala, vidjela sam uvjete kako je trebalo, koji je prosjek u srednjoj školi treba i tako to. I ja sam se krenula prijaviti i meni ostalo, to je bilo 36. znači ostalo mi je 1.7. se trebalo predat sve. I ja šta ću, vidim tu treba pisat, pitanja su, treba odgovoriti, tamo 2 dodatna pitanja, ovdje napisati motivacijsko pismo, nisam to nikad prije pisala. I ja se cijela ustartarila, bože neću stići, ali krenula sam ja. Idem ja pa dokle stignem. Zapravo iz svoje prijave se uopće ne vidi da je prvi put. Nego izgleda baš onako kako prijavu bi čovjek očekivao da bude i ja mislim da je ono što kod tebe bilo izrazito nešto nam je bilo zanimljivo kad smo birali između ostalih kandidata, upravo to da se vidjelo da si to ti. Mislim, značilo bi svakom, tako i meni, to je dosta, jer opet isto je to jedna, kako ću reći, malo luksuznija stvar koju si ne može svako priuštiti, bez da se mora odreći dosta toga drugoga. Ona baš to hoće, mi se čini. Da. Ja sam ostala u šoku, jer čujte, riskantno mi je, ali moram je podržati. Ja ću se boriti svim silama, cijeli život nekako se i borim. Moram dati tu šansu, rekla sam da ću Lara usto malo i raditi, ja ću koliko god mogu pridonijeti i tako, da je podržim, da je pomognem. Ali mogu vam reći da, mislim, ja sam Laru vidio sad 5 minuta i pročitao ono što je pročitala, a hvala Bogu svake godine prođe pa 200-tinjak njenih vršnjaka meni kroz ruke i puno vremena provodim s njima. Užasno je zrela, užasno lijepo razmišlja i jako lijepo se izražava i pisano i usmeno. Djeca danas ne znaju reći što misle, a kod nje se to zapravo vidi. To je zbilja jako, možete biti ponosni. Pa sad, znaš kako, meni je uvijek malo teško govoriti o Luki u prošlom vremenu, jer to se dogodilo i to ima već 1,5 dana i onako sve to malo intenzivno. Ali ono što bih ti htjela reći je da je Luka uvijek bio jako uporan. Uvijek se 100% pripremao za sve, uvijek je nalazio nekakvih 1000 odgovora na i projekte na kojima je radio. A uz sve to, on je jako dobar, znaš, i ima tu neku nesebičnost u sebi i uvijek je pokušavao pomoći svojim kolegama i nekako dati tu dodanu vrijednost. Tako da tražili smo nešto da imaš, da si možda malo onako drukčija od tih nekih vršnjaka svojih koji su izvanredni u tome što rade. Ipak da imaš nešto, da imaš osjećaj za druge i ono što si napisala u prijavi, znaš da kao ćeš uvijek stajati u svoje prijatelje i mislim da je to nešto divno što je to ja istaknula. Ok, ovako, mislim da si danas bila super. Hvala ti na trudu, hvala ti što si nas tu pozvala i mama isto. I evo, mi smo se malo odlučili poigrati s vama i reći vam da čestitam. Ti si naša prva stipendistica Luke Max. Nemojte da snimate sve. Čekajte. Ja se sad igramo da sam doma pa nije. Lagaš. Dobro ste iscenirali ovo. Bravo. Dobitnica se znači pune stipendije za sve 3 godine. Mora držati prosjek ocjena. To se nećemo zezati, ali mi ne očekujemo ništa manje od tebe. Ono što ti je isto Vanja rekao, Algebra je tu za tebe. Ali i svi mi, imat ćeš i veliku Raiffeisen obitelj za sebe, znaš, koji će, ja sam isto jako emotivan. Znaš, koja će paziti na tebe. Čekaj. Ne, jer nevjerojatan je spoj ovdje i Luke kao takoga i nje koja je danas s nama i vas isto i tebe koja se ti to toliko htjela. Znači, mi kad smo čitali tvoju prijavu, ljudi moji, mi smo pustili suzu kad smo tvoju prijavu čitali. Jer se vidilo. Znači, vidjelo se ko si, vidjelo se šta želiš, vidjelo se šta bi tebi značila stipendija i mi smo rekli da je
Mogli ste meni dati isto, ja plaćam, dajte mi tamo papira, molim, evo i kamermani, ništa, oni nemaju emocije. Oni su Oni su naučili. profesionalci, nemaju. Ja bih rekao, budimo sretni za ovu fantastičnu djevojku. Budimo baš sretni za nju. Bravo, Lara!